Jadi tu mana si de Guwahati delimitation na hot sin itong labangso memorandum lang patokon lang. Langlok sukunana lo nilipapon ke pulang hindi endo na yepal. Pul nomati Muhammaya kor lapul. Dan hala puta hala nilip endo hala tu kandena kok pun hala open. Eleke hala ke buka jam. Arlong muti hai. Di fuma lah kapan deh. Di fudo di pula langlok so seman deh. MSC korganti. Pen MLA ke crazy hangdut. Sana lang sotap ang lumichok. Crazy hangdut lo. Crazy lo la pen MP bangke NCL pen dak pen kat hom lo. Itu ndak karbieng long net crazy lo MLA hangdut. Nasi government nu kupitong deng ne. Hal tum ta responsibility bangke khidung ken kan adi do jodoso. Itu masar bangke sini hal tum ta IS officer itu masar ta IS officer. Mangalam ardi do. Lah hello itu mekenai bangke apa ni sono bangke mungkin pulo sisi long pen lat nang itu meladak 36 PS do. Asi PS ke do pen PS 10 calculation no nang itu election ko ano ke long da. Hala so teng pele munit papua ngacho. Alam oke. Tapi di sona bangke mungke dote sang se pin si he mir chulu. Nili hem barak hang kame damarel. Nili der jog na hilang na. Nili hem besen da bangke citum nang cerai pidet pulut nang te kilo le do ke. No malam nang tum theklo mat patum meeting ne tum meeting ke se tum male ne quality ne karan. Di kumano ja ko matiknya. Morning signal lifana son puno. Di itu malong nang dudun chap sik situla teng penanga dudun long le pina khe tum situ hano nang ther pulo te matata. Ha Nepal pen kewang tum situ mandang nang ther. Di lahai lama thata ka. KSA tu masinon ke ther lui. Karbia khe amoy arbonga tu masinon ke ther pulo tang le matata ka. Di foundation lo mati. Yes, no ke sipen khelong ke. Salah to masinon kher dur lagi. Mata tante. Ko ana kisung lete. Apa ni sia bang enang tuman open por urunodoi tang ho job card, ration card, hem sudi. Hem so long le pin itum por country area long hem so long le pun nang tenang so executive mai do sirarang nang ko. Ko masi nang le phan hem nang pipe nang pholak somen nang tok det si nang le tum direct khana long lo jogam chok nei. Athen nangli demokrasi aron karkan artikel 19 labang so aron nangli panangge ber ilul hala freedom of speech be labang so nangge bera tengken dak hana lo fire chona athe kubipolo nangge ber nangli panangge ber ule deji bangke nangli vur jogalu nangli vur jogalu putang de nangli government scheme kilong yar aja kong dulu lagi nang li fan hem so nang pipi pu he hala so me ninggelong li pipolo ninggelong le ke nang li vote pielo ke congress wale vote ki pinoi APSLC wale vote ki pinoi ASDC wale vote pinoi APL la pilo BJP wale vote pinoi nang li vote pielo hala da ke BJP scheme bu klan kre government of India scheme government of Assam Karbi Anglong Thomas Council siknain ge lahalu kasila haila be tum chingwai no hala tum tanya kisung pen jok ke hem ke tang te me patang itu lahai ke akam an dai tum rabu nang itu long se kong dulu mati ho no itu man mal nang pere re bang do nang lopis da mo he nili panan si halang dagyo sarkulo office long dei reporter tum long do ni pan ha di pudam nar kan ko po ala itum dang ke organizing secretary besan homan tenam lo ana reporter no bang bahini handang tam lang ko amani da suntung lo chalo ko phale ke man ge ko ipolo kende nang phiri lo lahen lo ke phana phiri council lo de phana phiri non majok nang phiri lo police tumi tumana nang phiri lo putang ne pilo phiri tumi kini nang hilangte lahai tum ke la si pulang hala nang thera nang le pan pilo job card long le nang pipe pu di laki government ang nito gali di makalang ma
alang li blog long li klem na kali ningkan profit la ke BJP le kabe de la ke erte kunal kat ponte la phana ko jail thap thumi non mangi tum aron pen aron sing sai nang ko alam mangke ko mane job card ang pipe kaning je amrit palang tang te kes pichok nigela alam chole ngi hala support sing sai ko pipolo nang ning je gente pipolo nang pipe pole piloji thap polante ha atowar se bide poenge hai na meling pinang po jail kami donang koppo lahai lo itu non claim dunai asina to pini ka chingwai ta mit piklo sil tum non ke claim nai ngelong bangke lai sila bangke hala meeting ke ja pon hala dale meeting dosta hede komasi ke jai mas silo ma president secretary tangke object of the meeting ethanai non ako rong kep chin thong ko non mas joining do hila am bilong kanon do thuila ke non inko ra pota so chenglong BJP la PSLC etum office opening pentenglo halalongta mas joining badoli ko pilibang je inut bhainali darsom khang halang ko der delo pose bangan pulo bang chare lo kente dam boy tum ko pima rong lom parok tu mari thanlo non ke sik sidul polam an selang inut phone jelo oi sik sidul koda se pose parok tu ta hoklu ningno se ching kilo jo lam tha tel hailam ko mala nanga than yen ni patu mina ningje kang la sik sidul ke niliha bihek pe pachini ne thek na thek the aparega pulosong deng si tuma putani chinne sa pinier ni ke ne ta kachini ge koma pen tuma sara jodi sar ke ba incha et pe sipini kam ge kle de komara muni sipini gili una bangdolo thata komara munir officer sila jai ka thare klem chok te pa sab government ningji hai ma thata ka ningji hai ke pilatum sar phan paningji long le dedang fasila kan kes pa bon bon ngi halima kes thuge do de sar kes te ma tha nil jeng chek lo non ke sar tu man aro nang than le ka police bena chedam hai dele check hai dele police nda donang joy dik tilo gen pani chen de da koloni long son son yente koloni long ta sar non kes bichok lo non en gori bom lo mongo sena do ve non klan bang crazy bani res lo kelai lo ti ke cheng si sar fan sing nik choi choi di mongo sena polam than lo tang te to si thana pating